Bali piasan ani gelahanga teken krama di lingkungan Teges Kaje Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar duga seminggu 5 September sawetara jam kutus liwat petang dasa 5 wita puun. Kejadiannya ento pertama gati tinggalina ajak saksi ane sedang medagang bubuh di muka Bali Banjar Teges Gianyar. Ia pertama gati ningalin andus mekupok warna selem dur umahne iwayan gede astawa. Saksi lantas ngorain kurnane korban. Mare tinggalina saget apine pesu uli Bali piasan. Kramane lantas nulungin nyam apine nganggo alat ane ada sambil ngantiang mobil pemadam kebakarane teke. Api ini maremati di subane semprote ajak mobil pemadam kebakarane dadua. Kapolsek Gianyar, Kompol I Gusti Ngurah Yudhistira nyerasang kebakaran Bali piasane ulian listrik konslet. Krana duga semengan korban ajak kurnane tusing man ngaturang canang. Ulian kejadiannya ento korban rugi nganti 50 juta. Tim Bali Express ngelaporang.